Mfundisi mhlambe sizokwesidlale neaudio nange isabathi edlula ngisazi sasizwa amakhe hlakamkhizi sike sizwe mhlawumbe abathi bambona abathi bamuzwa eshamazi esho lamazi ukuthi wayithini nokuthi kwaba lama umvangeli lo umkhize u1915 umfwabo umhlambululi 1918 ngokuzalwa bobabili basanda khamba emhlabeni basanda khamba nje abantu abasanda kushiya emhlabeni bobabili abantu laba abambona ubabamkhulu base bekhulela kakhulu kodwa enkosini ilanga la ekuphakameni sebezohamba manje nje ngo20 bani ngo20 bani 2017 2016 abantu abasanda khamba nje emhlabeni ngisazoke ngikhethe la ama voice notes nawo ngibona ukuthi iyiphi esingayisebenzisa othi angibone kukhona angazi noma yile angazi noma uke wabuka yini kwalethi ikhuluma khona ukuthi wayithi ubaba omkhulu eyalila ukuthi alibomcela umuntu uma kukhona umuntu elimkhuluma nayo ukugcoba abafundisi bese kuba khona le kuganana kweinhlanga ekhuluma ngoAaron Baru ya ngifuna ukubheka ukuthi iyiphi esingayidlala ngedlala kuAaron lokhulu ngasimbonile thina uAaron indi simbonile sikhona ubehlala ngaphesheya lapha ngasenkanyezini inwele zakhe impela zihushale phansi ya simbonile evunule gida othi sizwe ukuthi omkhize bathini ngomshumayeli uAaron isanga uma ngandulisa ngakho sonke singaphili ningi into sasinda kuzona sesikhulume kuthiwa ngisiza uNkulunkulu ngoba ngase ngisazi sonke sentombi yomuntu noyikhulu ukuthi ayibili kodwa wangisiza impela uyamina ngake ngikomise kodwa ngake ngaqonyiswe ilezi zinto zonke angizange ngisithi kwakuvuna bese kwathi ugombela wekade ikhulumile ngazo wesenkonzweni wathi ulala nezwana kulungile kodwa kulungile ulala nezwana akhuluma uBombela uthi silwane kasilungile ulala naso wathi mshinja ayikwazi ukugibela embusini wena kuumuntu ohlakaniphile umfanise wakho umuntu onjani uthi ubaba wathe uJehova wamemeza wazama umhlaba wonke ememeza indlu kaThikana nosezana bona indlu kaMageba noMaphuka beza abantu uthi kwazama umhlaba wonke bephenduka abantu kwaphenduka amakhalati kwaphenduka amandini kweza nabelungu lapha lokati nikhuluma ngayo bamfundisi bani uThabethe wale Ephraim wayefika nentombi zamakhalati uThabethe fika lapha ePhakameni umfundisi waba nemoto imoto phela zalethu nokweza belungu imoto hayi umuntu wayefika ngemoto yakhe private kwakuseyile zazimoto ebezizimbi ngithani ibonanga lezi ezazikhreya kwisikhathi sakho ezinxakanxakana isinesondo lingaka sibona ukuthi isondo libelije libe ngaka ila izipolo somathi bicycle la ekaleni kwakulezo zimoto manje ke uthi ke inkulumo ithi ke wamemeza kwazama umhlaba yonke into yasuma phansi ize ePhakameni zongena ePhakameni waselinganisa wesenza elinganisa wasethi umdobi uma edoba uphosa inethi emanzini mase phosile inethi lapha emanzini emfuleni ungena zonke izilwane la ufisha ungene umbokwane ungene inkalankala ingene zonke izilwane zasemanzini zilandela lokwakudla okumhlophe lapha enethini ngaphakathi uthi ngesikhathi usuphakamisa wena usokhipha inethi uyikhipha ngaphandle uchitha lapha uzothatha inhlanzi lezo zidla lokhu ubusele phakathi emanzini lokho imbokwane konke lokudlwane zasolwandle uthi ke ulinganisa inkulumo nje ulinganisa ngaye
uthi wathi memeza la ukwazama zama umhlaba waphenduka eKhaladi kwaphenduka eIndiya kathi khona amashumayeli bamaNdiya la ukhona abashumayeli bamakhaladi la niyenizwe imbongelelo lapha bethi uGloria intombi yasemawutani uyiso umshumayeli umsomo imbumbulu kwakuyikhaladi uyise wakhe kwakuyikhaladi kwakukhona amakhaladi la ephambene abashumayeli ngithi nyamazo alone balu India sinalibona asilibona ilona lokuqala kwabamkhulu lagcotshwa ngo1927 ilela bamshumayeli eMandiyeni la ePhakameni abekhona bonke ke izonke uthi ke ubaba ke ohamba kuhambe abantu abami nobona sebengaseko ngoba la enetheni kwakumenyezwe indlu kadingana nosenza ngakhona indlu kaMageba noMaphupho indlu yamaZulu abantu abamnyama kohamba kamba nibone seningababoni laba bantu bonke kwamenyezwa izwi lamemeza kwazamazama umhlaba umkho umuntu wahlala umuntu wagijima ikhulu ijubane ezongena ngoba kokuzamazama umhlaba sengathi kuyabhutshwa kuyafika bonke bese kuzongena le Phakameni kodwa ngoba babengabizwanga la enetheni bonke balethe ujuju kodwa kohamba nibone seningasababoni njengani ngababoni nje anisababoni senizongami ngikhuluma kwakhona amakhaladi efika noThabethe isuka lephezulu intombi zasizinhle okwangathi kumakumi manje uzasingabhubha kunina zasingeke zisile Ubufano azanga ebheshini azanga fike azange ngene kulona ibheshu gcine kulona ibheshu uliyekiswe umthetho uMakokomba zimesethi bharola abakubona bobhinqa amabheshu ibheshu la kwaZulu uhlanga uhlongwane umtshene ngathi mina hlongwane umtshene le ethi haya kufanele abhinqa ibheshu lo ngoba uyikhula uhlongwane uyamtshena manje waphoxeka kwalona bangasavumi lebheshwini obeseyiyeka uyena ogcinile eMandiyeni uyena oqala futhi onke nentombi zawo zaMandiya zazimozini asuka aphela bonke nje baphela ngolunye usuku uthi ubaba ilanga kukhona ingulube ezofika lapha ePhakameni ethunyelwe kumina sangazi ukuthi uthini baba kwahlala kwaphuma khotho omuhle omlungu uthunywe phesheya uthi akezela afika ahlale ePhakameni ahlale la nabantu khona izolinga usheme ngoba la umlungu uyinto enkulu umlungu akatholwa umuntu la kweAfrica wena uzowola yonke imali uzokhokha imali uzothola imali eningi ubaba wasitshena qala ukuthi khona ingulube ezofika lethunywe esuka lephesheya wafika umakhothi omlungu wayefika lo mlungu afika ekuseni ePhakameni muhle uthi hayi ngifuna ukulala uthi baba hayi asinayo indawo yokulala belungu thina kulalwa phansi uqondena nje ngqo uthi ubaba asinayo indawo yokulala belungu thina silala phansi nembhede kwakuseyintuli kumgwaqo ongakagandayo kuseyintuli ePhakameni usenjeya awu fika lo muntu ngayiThekwini avuka kothi ekuseni nje impela ngezikhathi zemthandazo yonani ngemva komthandazo angeke uphikelele nje uba ukhishwa isihlalo cha ahlale la umthetho wakhe nothanda sengathi angahlala phalisane nobaba hayi ubekwa esihlalweni lapha nje nabafazi ahlale lapha ebafazini ngoba uthina amakhosikazi ahlala hodwa manje kumlungu ngoba phela unkosikazi uzohlala lapha isihlalo sibeke emakhosikazi abheke lapha nje namakhosikazi nayo lawa akithi noma kuthiwe abheke lapha ngolusuku kubona ukuthi athi baba bisibekeni ngapha isihlalo ngiyabona uthando kuba sengathi uyamjabulisa asengathi silethela ngakuye ahlala wazi wahamba umlungu engamtholanga ubaba emqondile nje ukuthi ufuna umbatha naye esho kuqala ubaba uthi khona inja izofika lapha iphuma phesheya uyinjangazi ukuthi inja yini ithi wenje thunyiwe nje lo hayi uthi wathunyiwe eyinje uyilehla sibabe vusa nje abantu abayenza kuSamson ngulala kwaMafilisi babenza lokho ukuthi naye kwakhishwa intombi
ongesiyona uhlobo labo khathi intombi enhle wafike wayibona Samson iyambeka la kuye nayo lele iguquka ngiyacabanga ukuthi khona iqhingana thola kanti unzima ushebe akabuyi behluleka lapho nalo ngumbizo yayithunyini azange umesese engamtholanga ngoba azi abantu besifazane laba siyabalimaza abantu abaningi. Hey mfundisi sibonge kuMvangeli uMkhize noMhlambululi uMkhize abasekhangela abasekhangela sizama njalo kona lento esikhuluma ngayo singakhuluma into esingayenzi ukukhumbula abantu esebeke baba khona kulobu Nazaretha nathi sasihambile sakubantu abadala lento sasiqophe ngo2007 bekhona abantu abadala ngoba sicabanga ukuthi zingaze zilahleke bangaze bahamba abantu abadala bashebe singazilutho ngoba kukhona lento suthi uyabuza ngoba ngibona umfundisi hayi nangu umfundisi phela mazi ukuthi umfundisi umuntu ogcina mawusuka umfundisi uyakushema bese ngazi ukuthi nje mangibuzo kanti umfundisi uyafika uphenduke ngo2015 wasefike bomfundisi la ekhaya naye kuningi okufuna kubuza ekusafanele akubuze uthola ukuthi ngiyabuza angena umfundisi ukuthi akazi bese efike esho ngendlela yakhe mhlambe esuka kuleli bandla ukuthi ebandleni ade kulona bekwenza kanje abanye ke bathi bayasithuthukisa njengoba ubona ibandla lithuthuka lenza uChristmas namhlanje lenza yonke into yilezi zinto lezi ezikuthuthuka abantu mabefika abantu bese besifaka kodwa nayo indaba ke enye ezothothi abantu abayazi ukuthi kwakhona abashumayeli la khona amandiya khona amakalathi khona uThabethe babefika namakalathi kukhona uAaroni khona noYinkobe baningi ngiyacabanga mfundisi njengomuntu okhulele ekuphakameni ukhuluma ngabantu obaziyo uMkhize ukhuluma ngabantu engibaziyo njengoba ekhuluma ngomgwaqo useyibhuqu ukhuluma ngono Yinkobe ngiyabazi oMamna ngiyamazi uLwandle ngiyamazi uNomehlo usaphila usekhona manje amandiya la ukhuluma amandiya usekhona uNomehlo uAaron Baru ngiyamazi sengikhulile nje ngimbonile efaka ibheshe esha umgidi impela evunule ubona izinto zakhe igcwele uboya neingalo la igcwele uboya ngibabonile uAaron ngikhumbula indaba ebengixoxelwa omunye eyenzeka kuAaron enhlangakazi la kwehliwa khona nosikhuluma ngenhlangakazi phela ngoJanuary kusenodaka kakhulu esawa kusawiwa umgwaqo ungakabikho kuseyindlela impela wawukuchitheka itrail okudla uAaron ke wawa kushuka nomhlangano kufikwa uAaron uAaron wangana kwamuntu abantu bayihambela mbongeni uJehova ubelungile bahamba nezitsha mase wilo uAaron angithi wakhelene nabakantete yeah aweke uAaron bese wilo uAaron abantu abamnakile inhlayisi uthi yadlula amakhosazana adlula kumakhosazana bese kuqhamuka le umakhelane phakathi kantetha noMgomezulu ebesiyamqukula umakhelene phela abahlala ngapha phesheya imquleka mase kungesonto useyinkosini yobika nje abantu bayabika usethi baba manje ngibonile ukuthi abantu impela abangizweli ngiye ngawe enhlangakazi kwaze kwasuka indodakazi ngasibanibani phakathi kaMgomezulu noNtetha yafika ngiqukula manje ngiyabothi inothando ngiyacela ukuthatha yona yaphinda sokuyinkosi ilanga yaphinda inkosi yathi ubaba mkhulu wathini kunina wathi inhlanga la ekhaya ayiganani ngenye indlela ufuna sikwenze konke ngiyacanga ukuthi ufuna bakadlanto bamaNazaretha ukuthi singakwenza konke khona izinto uhulumeni ayingqabile kodwa thina siyofela kuzothi ngeke size kuningi singakubona ukhona ayivumile uhulumeni kodwa thina siyofela ekutheni ngeke size khona athi uhulumeni azenziwe kodwa siyofela ekutheni thina ngeke sizenze njengamaNazaretha abathi bezenza abanye bethi abanye thina siyofana nalawa amadoda amathathu ongenani siyohengwa